Fungkaham sini joto tiprasa student dokno tini ang especially jara class 7 class 8 broni bagi topics obo class 10 9 class 9 class 10 obo mannai omhai kaisa kainai tobe obo blaino most important mathematics ni bagai tamni himalaya omhai juk biugono baksa exam purogo ongo khaika bon yagologo baksa bul khayo omhai nukjaka to boni bagai na tabo bahai kem omono solve khainai omnang phunuknai srai srai ke o video ni bisingtei poila na dia jaga bracket ni bisingo tongo jaga 16 te koma or tongo 10 minus ni 12 minus ni 10 ingke na dia jago omono tabuk sebai khaina ningke bahai khaina ingke poila na tabuk sungtama khainai jetibo o je bracket no ti soi ma pagirnai ingke na dia jaga minus plus 16 o plus 16 no tamo khaina ingke tabuk na di jetibo je bini buskangni eta bini buskango je akhor tongo obobai na bono multiply ma khainai tabuk na di bini buskango kunu kurui tar mane o jagao 1 tongo ingke 116 ja 16 nai or sudi 16 clear ingke tabuk na di o 16 o kunu juk biयोग ni चिन्ह kori mane plus taro na je plus plus into khoi kita to plus na je to siu ingke jaga plus plus mane rena gya tabuk na je o jaga obo same o bracket notation ni hingke no o jeta buskang ni okhor bai bono tam ma khainai gun ma khainai ingke bini buskang to kunu kori karon bobai mo relation to o jeta umse jorasi oro koma tong mane bobai bo relation kri ingke tabuk na di o jaga to mo kuno sino kri orbo kuno sino kri tar mane obo plus ingke tabuk o jaga kuno kri mane no 1 ingke tabuk nai 10 ke 10 chino to plus nai tabuk na di o jaga ke boni relation ke sujor ke pait bai kha ingke tabuk nai tamung nai moto minus bin bisang kun kri mane plus ingke tang nai minus plus se minus var ke 12 mo base munai plus se minus 10 ke 10 nai desu te buji khana ji ha khayo jotna buji khana hnai tabuk na di tamo khane tabuk na di omo hai jodi ne to hake simple cha buddhi na dia acha kotor kaman jona krai moi mano plus khaibe di 16 bai 10 no jukhe ke 26 tabu yang ni yang khainai tabu na di orbo minus जों होनो minus plus ngo abu kubiko kingba bai ke minus plus ngai naidi oro bosuk 12 oro 10 jukho ke basngai 22 ang naidi tamne boge sengbai minus ino rikha je pro seng minus plus hono o pro matro mo সংখ্যা simise juknai সংখ্যা simise barnai kingba bongni sinno hingke minus ba minus no tongnai clear boni pore na di o jaga 26 or 22 or 26 or 22 na di sing ongko khagengke puila no sing obno masrungo plus se minus plus ni jeta sringlai mani ge o jaga abno samungo ma prangnai is equal to ni pore kunu चिन्ह करी माने बो प्लस तार माने अब बस प्लस नि 26 ओ जाओ के माइनस नि 22 गिता मंखा संजेता सिरंगलाय मनि माइनस प्लस से माइनस संगनाय तार माने औरता मंगनाय माइनस मा खायनाय इंगर बस 26 नि बिसिं 22 ता के 4 क्लियर ताबुक नायदि जों तो प्लस माइनस तो खायके
but tabo hingke o kaini jeta seng juk biuk khaimani for yagolo seng obor manai o kaini bisingo bobo kotor hingke aro busuk o jaga hingke 26 oro hingke 22 kotor seng bo mangkha 26 tabuk naidi o jaga je juk biuk khaitini o jepro jukpol khaipro apro je সংখ্যা kotor ni chinno abono je utor phai a jaga ma bok sinnai ngi tabuk sung tam mangkha 26 ni siming 22 thangoi 4 mangkha tabuk o jaga bobo kotor san thangke 26 taru tabuk bini chinno tamo hingke equal to pore kuno nu gyaman plus tar mane o jaga o +4 nai clear